zaman pis bolong empat, coba ada tukang pijat. Dan tukang pijat anak sing nepukang menjani anak bajang-bajang. Nyakit awak batis ni kedengklok marengali tukang pijat. Sing kanti 2 jam awak ni merasa yang sesari bedur canangi. Len jani teken animalwan cara nak ngorang gune mebading. Tukang pijat mijat animalwan, tukang pijat kepijat ane jani.